gili thingna chane lo thli thin tu te chibai ule tun ma antila kumni thum liam ta kha chuanin mau kha kan soi tam hle maya atuna ero so thing kan soi war le ta a so thing hi emi ram hnim dam doi kan ti mai le spice chome thak ani tela in dam doi le chome thak ni kop ani a ma lai tang to in so thing hi dam doi tan lo mang to thin ani a that na tlem zong ten seila a thil pai te nen so thing hianin emi taksata thaem poimo tak mai antioxidants te polyphenol te vitamin C te beta carotene te yang flavonoids le tannins te pai tha a vitamin chi sang vitamin C vitamin E thiamine B1 B2 riboflavin B3 niacin B5 pantothenic acid B6 pyridoxine folic acid te paya minerals le electrolytes apo iron calcium magnesium phosphorus zinc copper chromium manganese sodium te paya antioxidant pa heng vitamin C te gingerol te shawagol le ai engpoa curcumin te hian hi taksata da poimo mai le tha tangkai tak mai ni a chokong te hemi kachung te hemi chodot te pumpui te hemi ril te kan ril pui te le hemi mong ngam pangtai ti meng o mong kwa han kan sar te po aveng the hriat ani a so so thing hianin chopai troi hemi digestion hi puya hemi luak chuak te po ti re theya hemi motor rui waga luak chuak te le chemotherapy chemo lak wanga luak chuak te po hi atizia om theya in pum nuam lo te ya ta tha a ko thalo tan te po tha a chuan hemi blood sugar level te po hi avong dik theya chuan so thing hi emi yan virus dole thena ne ya e ba ka fungus dole thena te po he wang hian tlang hileng tan te omna tan te tha a khu te po tizia om theya tin hemi allergies thil huat wangat harsatna allergies ate po hian so thing hi tha a chuan so thing hianin hemi taksana le vung hi tizia om theya na te po chok theya hemi ti hol na le khamthem thum te hemi ru chuk tua na tiang tan da po tha a tin me che thi nei la ya harsat na sang ta tha a thi nei mu mal thelo tan thi te po ati chuak tha theni chuan so thing hian chen ta kan siang khan natna hrik le virus then khate po ati hlum be theya taksa mun sanga natna hrik in thla pung tur te po kha aveng theni chuan so thing hianin thisena thum mati hiam thei ba ka emi thisena cholesterol chechi LDL cholesterol le taksata na poi thei triglycerides te po kha ati hiam theya chuan kum upat lama thuak chak lo na tizia om theya re ba ka hianin chuanin so thing hi enge nerve tan a thalo te ti thina ama ro chu so thing hi nerve tan thatlo na hriat ani lova tin nerve te po hi avengin emi kan hriat na thazam tan te po hianin so thing hi a thazok ani in so thing hianin hemi thisen kalvel blood circulation te po ti chaka kan taksa veng him tu khol te po ti chaka inflammation na le vung ti zia om theya emi asthma kan ti mai emi thoha benvon te po hi ati zia om the ni chuan so thing pui ti la ginger tea te po kan siam theya emi zung khat te in cheese khat emo ai tam do hlek mo hi tisomila lepon zai le pila hi tuino khat vela minute khat vel minute nga vel chuan turani ka kan da yanga kan thi fi manga du chuan khoiju le tlem le ni butui te po atel theya ine tiang ginger tea so thing pui hi taksari na ti niam tan te po hian a thani in so thing hian side effect te po nei ve thowa ei tam le lutuk te kha om theini hemi pumpuya acid omzat te po hi avong dik theya
a me ro chu kan e tam tuk chuanin thin thip te pawh ka siam ve le hlau theia he ba ka ko thalo ta tha ni ma se kan e tam le tuk chuanin ko thalo ka siam hlau thung the ni chuan so thing hianin thisen khang hun te pawh ti muan the wangin emi warfarin an ti te le na chhawng na pakhat aspirin na tho te pawh kha te boi theia chuan BP te pawh ti hiam theia he wang hianin thisen sang dam doi e te a chuanin so thing te an e tel khanin duain BP kha ti hiam the ni chuan thil dang ang bokin so thing hi huat ve thei ani a so thing kan huat chuanin a pum nuam lo te mo emi vun thak vual tian te pawh kha siam ve theia khang te kha so thing that na le a side effect te kan soi thei tlem zawng chu ti te se